lento yamandla isazoxhaphaza abantu baningi abantu abasazogqilazeka futhi baningi abantu abasazoqothulwa baningi futhi abantu abawokhala abayisole ekugcineni umuntu ayinhlamvu yofuhleleka endaweni engafanele aye kuyona athi ubani unamandla bahambe belahla imali bemakwerekwereni babona amakwerekwere ashaya uviyali noVersace afake nalama necklace akhona acwebezelayo afake lezi zinto zakhona lezi igqoko zakhona lezi ezingachazeki bafake nalezi ngubo lezi zale ezako Malawi lezi ezibhalwa lapha nezinye zazama fake akuwona ungqo umuntu aye ngokuhleleka esigodlweni abone igxoba amaphole engazuthi imkhovu leyanto leyo ungayithatha uyitshinge ngisho eminyango ngeke uzufe cause leyanto kusuke kuyithixo zokuhlobisa isigodlo but kwabanye angeke uzuyithatha utshinge eminyango cause eminye yayisuka inemigomo yayo ezinye ithixo ziba nemigomo yayo ukuthi lesi siphekiwe sifakwe entweni thizeni so abantu abaningi kodwa bazowa kakhulu emalini and basazolamba kakhulu kunabantu abazophunyelwa u200,000 bahambe bokhokha abakhokhela into abangayiboni kungenzeki lutho kucebela abantu abamagwerekwere abasuka ngaphandle bezozenza inyanga la baqaba manga baphethe lutho so lento yamandla ayikho ekuthenini igqoke iwashi lika 15,000 ayikho ekuthenini la esigodlweni sami kukhona ama-tiles ayikho ekuthenini ukuthi kukhona ugologo la oyimali ukuthi noma ngihlala kusofa lo ngihlala kona ka 4,000 opheqezwa la ngaphansi hayi umkhozi usenamandla amandla ami kumele wabone ngento engizokunika wona mangikunikeza umuthi usebenze iwona amandla lawo ukubhula akuwona amandla ungafika la ngikushayela umhlahla ngisuke ngale ngiphume ngale ubone ukuthi hey le ndoda yazi yanamandla cha akusiwa amandla lokho ngoba ukubhula kuhlukene zikhona izizwe kuya edit ukubhula ucatshe ufaka inhlanga zezizwe ubhule ngazuthi unamandla kanti awunawo amandla so amandla asemthini umuthi ngeke uedit awukwazi ukuyogcaba uthi uedit umuthi ozowukhipha ukuthi usebenze awu edit umuthi amandla asemthini entweni oyikhiphayo ukuthi umuntu ngisho ngamnika into ebengeke isebenze ifika isebenze umuntu umthathela inhlabathi yasolwandle umnike nempepho umxovela inhlabathi yasolwandle nempepho kanje uthi me hambe yogeza izinto zakho izovuleka ufunani athi umuntu ngifuna ukuthi ngifuna nomsebenzi nokuthi ageze ngalonto isebenze yini amandla okusho ukuthi lapho nonamandla namajaji okuyiwona ashoyo ukuthi la senza kanje la senza kanje noma ngabe yini oyikhiphayo mayengeke izisebenze iyofika isebenze ngoba ikhishwa wena namandla amandla asemthini entweni oyenzayo umnikeze umuntu uthi nayi into uyithatha uyisebenzise ungitshela ukuthi iyasebenza yena izokutshela umuntu ukuthi iyasebenza iwona amandla lo abuye umuntu ezokhokha imali athi nayi imali yakhe into yakho nje i-right isebenzile ngikwazile ukusizakala iwona amandla lawo hayi ukuthi mhla ngithenga uMercedes thanini nginamandla ukuthenga kwaMercedes hayi ukuthi amandla ukuthi nginemali not amandla kwale mali awazi ukuthi ngiyithathaphi mhlawumbe ngidayisa drugs mhlawumbe ngiphendula isilima uma ufika la esigodlweni mhlawumbe ngiyablind awazi so amandla akekho emalini amandla asemthini mawuyinyanga unamandla fanele umuthi wakho uma unikeza abantu usebenze ngisho ngathi umuntu uthenga izibhodlela lekhemesi elimhlophe uma uthele libhodlela lomsebenzi ngesimo sokuthi likhande uwena wathatha idlozi lakho libone leli bhodlela likhande uwena already lonto ifika isebenze iwona amandla ke la amandla asemthini hayi ekubhuleni hayi emalini baningi abantu abayokhala baningi abantu abasayokhokha imali baqothuka kunabantu abafika la bangitshela ukuthi hey mina ngaya eGauteng ngafika ngadliwa hey mina ngaya eMalawi ngafika ngathola ikwerekwere ngadliwa eGoli ngadliwa ikwerekwere lasihlala endaweni yokuthi lasuka labaleka selibaleke no 100,000 wami wena wayisa lapho mina ngingeni lapho ningathi manje ngifonela lo ningibikela ukuthi nadliwa mina ngedla imuntu mina angedla imuntu ngasho ngathi umuntu mefuna isigubha afike no 500 u500 akusiyo ufana nokuthi akuyona imali ufika nogologo bomvu nomhlophe namakhandlela ngikunikeza isigubhu usithathe uhambe naso sikusebenzela ukuthola ithenda ubuzo okhokha u100,000 wami usho ukuthi hayi mfethu yenzekile lento ngiyabonga ungalo ungifonela ungitshela ukuthi wadliwa ngihlangana naphi nokuthi wadliwa mina ngenzeni ngoba phela akukhona enkantolo la ngiyalapha ngiyasebenza ungathi mawulo ungifonela lokhu ngitshela ukuthi wadliwa ulo ungichazela ngadliwa ubani angisebenzeli ukukhuluma ngezinye inyanga ngisebenzela ukuthi ngiqhubeka nomsebenzi wami edlozi ngiphilisa abantu ngilapha abantu hayi ukuthi ubuzo ngitshela indaba zenyanga la ukuthi enyanga yakudla kanjani mina mangikhuluma ngenyanga la ngikhuluma ngenyanga esuke yadla mina
ngisho ukuthi usibanibani wangihla imali ukuthi hayi ukuthi ngikhulumele wena ukuthi wena wadla umuntu imali ukuthi udliwe ubani osendaweni ukuthi owabaleka osebuyele eMozambique. Angihlangani naleyo nto mina mawufika la usuke uzolanda izinto zokuphila ngikunike izinto zokuphila uhambe usizakala ubuzo ngikhokhela imali yami usho ukuthi hayi ngisizakele mfowethu nayo imali yakho sekuphelile lapho. Ngiyazi ukuthi okokuqala okungcono angizondwe inyanga noma ngijahwe inyanga noma ngijahwe inkabi ezithunywe inyanga ukuthi akubulawe lo mfana ngoba engazi ukuthi usebenza ngendlela esingayithandi. Not ukuthi ngijahwe wena oyiclient ufike la uzoba yiclient kusasa usuqasha inkabi ziza la iphethe ibhamu. Okusho leyo nto leyo ayisena sense leyo nto leyo sengidutshulwa yicustom. That's why ngikunika lento ngithi ithathe lento uqala ibothi yasebenza yini bese uyabuya unginikeza imali. Uma usubuya la uzokhuluma ngizokubuza ukuthi angeni wena wabuya wanginika imali ngakunika lento mina ngathi ithathe uhambe nayo wathi iyasebenza. Uthini manje ngoba phela wena wafika wanginikeza imali wathi lento isebenzile. Usukhomplen uthini manje? Usuhamba uqamba amanga ngami social media usuthi mina ngakunika isikuphu esingasebenzi. Ngakunika kanjani isikuphu esingasebenzi ngoba ngakunika mahala wabuya wazi unginikeza imali yakho. Usuqamba amanga uthi ngadla u100,000 wakho. Ngawudla kanjani ngoba wena wayibuyela wanginika imali. Wathi sisebenzile isikuphu. Uthini manje kwimedia? Already kusho ukuthi umuntu oqashiwe thiwa qamba amanga ngegama lami. That's why ngithi beka le mali oyibekayo u500. Bese ngiyakunika lento uyisebenzise uyabuya usuthi nawu 20,000 iyasebenza lento ngiyithathile iyasebenza ukuze kusasa singaphambani emgaqweni sijahana. Uma ubuya uzocomplain ungitshetse wendoda ayisebenzi ngizokubiza ngithi woza ngoba uthi social media ngikunika isikuphu esingasebenzi. Ngithi nayi imali yakho 500 ngeke ngihlule u500. Angeke ngizengihlule ngahlula kanjani u500 uba ungahlula u500 ngoba even nephara ngeke lihluleke u500.